Zdravo djevojčice, zdravo dječaci. Javna ustanova Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo želi vam dobrodošlicu u Čitam ti Lego. Ja se zovem Suzana i pročitat ću vam jednu priču, a vi ćete nakon toga napraviti od Lego ili drugih kockica koje imate ono što vam je priča ispričala. Oni koji ne žele da budu graditelji mogu nacrtati i obojiti raznim bojama svoj doživljaj priče. Svoje radove uslikajte ili snimite video i pošaljite u naš inbox. Radove ćemo objaviti na našoj Facebook stranici. Draga djeco, danas ću vam pročitati priču o pužu stolaru. Kad neko kaže to je nemoguće, sjetim se priče koju je moj djed rado pričao. Djed je bio stolar, a priča je bila o pužu, najzanimljivijem i najmanjem stolaru na svijetu. Priča ide ovako. Na zelenoj livadi, podno starog stabla, živio je mali puž, sklupčan u neuglednu malu kućicu. Razmišljao je o, za jednog puža, sasvim neobičnoj temi. Razmišljao je o tome kako da obradi stari panj. Želio je površinu panja učiniti nježnom i lijepom. Oh, kako je bila velika želja malog puže da postane stolar. Danima je razmišljao, a noćima je sanjao kako obrađuje drvo. Jednog sunčanog jutra, dok je jutarnjim kapima rose čistio kućicu, puž se odlučio okušati u stolarskom poslu. Nije znao kako početi. Plašio se da nespretnim radom ne upropasti ljepotu nekog drveta, pa je odlučio prvo ukrasiti svoju kućicu. Mislio je, ako lijepo ukrasim svoju kućicu, dokazat će sebi i prijateljima kako može biti uspješan stolar. Laganim, ali sigurnim puzanjem, mali puž je došao do starog panja. Odlučno je krenuo strugati kućicu o panj, kako bi joj dao željeni oblik. Stanovnici šume promatrali su puža koji se češe o stari panj. To je za njih bilo veoma neobično. Životinje su puža prvo posmatrale sa interesovanjem, ali ubrzo su mu se počele smijati. I još uz to govoriti, pa nije pužu suđeno da bude stolar. Mali puž nije obraćao pažnju na reakcije šumskih životinja, već je nastavio predano raditi i ukrašavati svoju kućicu. Puž je napredovao sporo. Uvidio je da drvo nije dovoljno oštro za oblikovanje kućice. Pomoću drveta dobivao je blage i nježne linije. Trebao mu je tvrđi materijal. Otišao je do stijene i počeo oblikovati svoju kućicu. Tvrda i oštra stijena bila je veoma korisna za precizne rezove, ali puž je morao biti dvostruko oprezniji kako ne bi nesmotrenim potezom oštetio kućicu. Vrijeme je prolazilo, puž je bio sve precizniji i spretniji. Naučio je kad da koristi stijenu, kad drvo, a kad zemlju za oblikovanje i ukrašavanje kućice. Vrijeme je prolazilo, a kućica je postajala sve ljepša i ljepša. Životinje su sve češće sa divljenjem gledala sporog, ali sigurnog majstora na djelu. Puž je i dalje neumorno radio. Prošla je i zima. Mali puž okupao se jutarnjim kapljicama rose. Obasjan suncem divio se prirodi oko sebe. Bio je sretan. Ukrasio je kućicu najbolje što je znao. Bio je zadovoljan svojim radom. Iznenada, pored njega sleti djetlić. Djetlići su poznati kao najbolji šumski stolari. Lično se htio uvjeriti u kvalitet puževog rada. Pregledao je djetlić puževu kućicu sa svih strana. Čak je i poletio i sa visine pogledao kućicu. Sletio je ponovo pored puža, pogledao ga je
pravo u oči i zastao na tren i naklonio mu se. Za malog puža to je bila velika čast, jer djetlići se klanjaju samo velikim majstorima stolarima. Od sreće i veselja što je njegov rad priznat, mali puž krene prema starom panju i zamoli ga za dopuštenje da ga ukrasi. Panj mu je dopustio da ga ukrasi i puž je počeo predano raditi. Nakon mnogo vremena neprekidnog rada, učinio ga je najljepšim panjem u čitavoj šumi. Otad pa nadalje, za puža stolara uvijek je bilo posla. Tražili su ga da uređuje kućice drugih puževa, nastambe raznih životinja, čak i da gradi mostove i brane. Mali puž stolar odlučio je podijeliti svoje stolarsko znanje sa drugima. Okupio je zainteresovane puževe i obratio im se. Dragi prijatelji puževi, vi koji želite postati stolari, ostvarite svoju želju i imajte na umu jednu stvar. Sve se može kad se hoće. Uz trud i volju sve je moguće. A sada ću vam nešto reći o stolarskom poslu. I tako je puž nastavio da priča i priča. Puž stolar je pričao, a drugi puževi su ga sa zanimanjem slušali. Nije prošlo puno vremena i svi puževi iz šume su postali pravi majstori stolari. Danas rijetko možete vidjeti puža kako obrađuje drvo, ali je zato prisutan običaj da svaki puž ukrasi svoju kućicu najbolje što može. Zaista, kad šetaš šumom ili livadom, pokušaj pronaći nekog puža, pažljivo ga pogledaj. Vidjet ćeš kako mu na leđima stoji mala prekrasna kućica. Uzmi ga u ruku, on će se uvući u kućicu i počnu pjevati pjesmicu. Puž muž, pusti roge, pa ćeš vidjet stvari mnoge, roge van, već je dan, de otvori brzo stan. I puž će izaći iz svoje kućice, a ti ga odnesi u travu, da ga ne bi neko zgazio. Djeco, jeste li znali da puževa ima raznih vrsta? Neki žive na kopnu, u rijekama, jezerima, a neki u moru. Puž se sporo kreće pomoću mišićnog stopala i ispušta sluz koje mu omogućava da lagano klizi i još ga štiti i od povreda. Puž ima rogove na kojima su mu oči. A onda ima, zamislite što još ima puž. Puž ima jezik, a na jeziku mnogo zuba. Jedan obični puž iz bašte ima oko 14.000 zuba. Svaki puž živi oko 25 godina. I još što je zanimljivo, da osim toga što se puž sporo kreće, kod puža ne postoji mužjak i ženka. Svaki puž je i mužjak i ženka. Puževi polažu jaja, a neki rađaju mladunče. Neki imaju kućicu, a neki ne. Ove koje nemaju kućicu zovemo puževi golači. I još nešto, puž za 1 sat prijeđe 45 metara. Draga djeco, priča nam je ispričala da čak i tako malena stvorenja poput puževa mogu napraviti tako mnogo, ako se dovoljno trude. Zamislite, djeco, šta može postići jedno dijete. Zato sad uzmite svoje kockice i svoje bojice i napravite ili nacrtajte ono što vam je priča ispričala. I ne zaboravite, svoje radove uslikajte ili snimite video i pošaljite u naš inbox.
Radove ćemo objaviti na našoj Facebook stranici. Vidimo se ponovo za 7 dana sa novom pričom. Zdravo!